Mu mateka y'isi, zahabu yagiye yitwa umwami w'ibyuma, ikimenyetso cy'ubutunzi, ndetse ikaba yarabaye ishingiro ry'ubukungu n'imbaraga z'ibihugu. Mu gihe cyose abantu babayeho, zahabu yabaye igikoresho gikomeye cyifuzwa kurusha ikindi kintu cyose. Yagaragaye mu masoko, mu ngoro z'abami, mu mitako y'abami b'ibihugu n'iy'abapadiri, ndetse no mu bituro by'abami b'ibwami mu gihe cya kera. Ariko iyo ugize ubutwari bwo kureba inyuma y'uyu mwijima w'icyizere, uhita ubona ko zahabu ifite amateka yuzuye amarira, intambara n'amaraso. Inkomoko n'ubushobozi bwa zahabu. Zahabu ni kimwe mu bintu bikeya ku isi bifite amateka maremare yuzuye amabanga n'amateka y'amarira n'amaraso. Icyo twita isoko ya zahabu ku isi byatangiriye mu Misiri, kera mu kibaya cya Nile, aho abantu bari bamenyereye kubona amazi atemba aturutse mu misozi ya Etiyopiya n'Ubugande, akazana umusenyi uremereye urimo uduce twa zahabu. Mu myaka irenga 6,000 ishize, agana mu 2600 mbere ya Kristo, Abanyamisiri batangiye kubona ko icyo cyuma cy'umuhondo gifite imbaraga zirenga kure ibyo kuba ari cyiza gusa. Bitaye ku bwiza bwacyo no ku burambe bwacyo, batangiye kugikoresha mu bikorwa byuzuye ubwiru n'icyubahiro. Gukoza ibishushanyo by'imana zabo nka Ra, imana y'izuba, na Osiris, imana y'urupfu. Gukora imikufi yambarwa n'abami n'abatware, ndetse no gusiga imva z'abami n'iza Farawo. Tutankhamuni wayoboye umwaka w'332 kugeza umwaka w'323 mbere ya Kristo, mu buryo bw'igikundiro butigeze bugaragara mu mateka. Wibuke ko babaraga basubira inyuma. Gusa inyuma y'iyo mirimo yose, zahabu yahise ibisoko y'ubwumvikane buke, ishyari n'intambara. Abami bo mu Misiri batangiye kohereza abakozi n'abacakara mu misozi no mu bibaya kure cyane, bashaka gucukura uduce duto tw'icyo cyuma cy'agaciro. Aho niho urugendo rurerure rwa zahabu mu mateka y'abantu rwatangiriye, urugendo rufite impande zombi, icyubahiro n'ububabare. Ku Baperesi, ku Baroma n'Abagiriki, zahabu yabaye isoko y'ubukungu n'intwaro yo gukandamiza abandi. Zahabu n'ubucakara. Intambara nyinshi zagiye ziba mu mateka zaterwaga no gushaka kugenzura ahari zahabu. Mu kinyejana cya 16, ubwo Abanyaburayi batangiraga gukorera ubukoloni muri Amerika, zahabu yabaye impamvu nyamukuru y'ubwicanyi bwakorewe Abanya-Inca, Abanya-Azteke n'andi moko yawo. Abanya-Inca bari ubwami bukomeye bwo muri Amerika y'Amajyepfo, bwamenyekanye mu kugaragaza zahabu mu nsengero no mu ngoro z'abami, bayifata nk'amarira y'izuba. Abanya-Azteki bari mu karere ka Mexique ya kera, bakoreshaga zahabu mu kwambika abami n'ibishushanyo by'imana zabo, bayibona nk'ituro rihabwa imbaraga z'ikirenga. Abanyaburayi n'Abanyakonquistador bo muri Espagne bazaga bafite intwaro, bakica abantu, bakabambura ubutaka, hanyuma bagategeka abaturage gukora imirimo y'agahato mu bucukuzi bwa zahabu. Ibi byageze no muri Afurika, aho zahabu yakuwe mu butaka bwa Ghana, Mali na Congo ku ngaruka z'ubucakara. Abakozi barakubitwaga, bakicwa n'umunaniro, abandi bakarohama mu migezi bacukuye. Zahabu yabaye imbarutso y'isoko y'abacakara, abantu bagurishwaga nk'amatungo kugira ngo bacukure indi zahabu izajyanwa mu Burayi. Zahabu n'intambara. Zahabu kuva kera nigeze iba gusa ikimenyetso cy'ubukire, ahubwo kenshi yabaye isoko y'amarira, amaraso n'ukwangirika kw'ibihugu. Afurika y'Epfo mu mwaka w'1886. Mu mwaka w'1886, ahantu hatari hazwi cyane mu majyepfo ya Afurika, habonetse ububiko bukomeye bwa zahabu mu gace kitwa Witwatersrand. Ibi byahinduye byose. Abongereza bari bafite ubushake bwo kugenzura ubwo butunzi, naho Boers, abimukira b'Abahorandi bari barahimukiye muri ako karere kuva mu kinyejana cya 17, nabo bashakaga ko baguma mu maboko yabo. Byateje intambara ya mbere ya Boer mu mwaka w'1880 kugeza mu mwaka w'1881, ikarangira Aba-Boer batsinzwe mu buryo bw'agateganyo. Ariko nyuma y'imyaka mike, ubushake bwo kugenzura zahabu bwabyukije n'intambara ikomeye kurushaho.
intambara ya kabiri ya Boer mwaka w'1899 kugeza mwaka w'1902. Iyi ntambara yaje kuba imwe mu z'amaraso menshi muri Afurika y'icyo gihe, aho abantu barenga 75,000 bapfuye, abandi bakajyanwa mu nkambi z'imbohe. Ihererekanya bubasha ry'ubutunzi bwa zahabu mu ntoki z'Abongereza ryahinduye imiterere y'ubukungu bw'isi yose. Zahabu mu kinyejana cya 20 na 21. Nyuma y'intambara z'aba-Boers, zahabu yakomeje kuba intwaro y'ubukoloni n'ubucakara bugezweho mu bihugu byinshi bya Afurika. Aho zahabu iboneka cyane, byateje intambara z'imbere mu gihugu, gufata ku ngufu nk'intwaro, kubangamira abaturage no kugurisha zahabu ngo haboneke amafaranga yo kugura imbunda. Urugero rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza n'ubu zahabu ni kimwe mu bitera intambara zikurikirana muri Kongo. Inyeshyamba z'imitwe myinshi harimo n'iyitwaza idini cyangwa politike zikoresha ubucukuzi bwa zahabu nk'isoko y'amafaranga yo kugura intwaro. Raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye zerekanye ko zahabu iva mu turere tw'ishyamba rya Kongo ikunzwe kunyuzwa mu bihugu by'abaturanyi, igacuruzwa mu masoko mpuzamahanga, ikinjiza miliyari nyinshi, ariko abaturage bo bagasigara mu bukene bukabije. Amakimbirane ya zahabu ku isi hose. Peru na Colombia. Mu misozi n'ibiyaga by'ibi bihugu byombi, zahabu icukurwa n'abantu batemewe n'amategeko. Ibi bituma haba intambara z'akarere hagati y'abo bacukuzi n'abashaka kugenzura ubutunzi, bikangiza cyane ibidukikije. Imigezi irahumanywa, amashyamba arahama, kandi ubuzima bw'inyamaswa nabwo bukangirika. Sudani y'Epfo. Aha zahabu ni kimwe mu bintu byateje amakimbirane hagati y'amoko atandukanye. Inyeshyamba z'amoko zifatanya cyangwa zikifatanya n'abacuruzi b'indahemuka, ikaba intandaro y'imirwano ya karande, iterabwoba ku baturage n'ubukene bukabije mu duce twinshi. Myanmar Burma. Ku misozi ya Kachin, zahabu ikoreshwa nk'isoko y'amafaranga yo kugura intwaro. Ibi byongerera ubushobozi imitwe yitwaje intwaro, bigatuma intambara y'akarere ikomeza kuba myinshi, ikaramba imyaka myinshi. Abaturage bagahunga kandi ubukungu bw'akarere bugahungabana. Mu by'ukuri, igihe cyose zahabu ibonetse mu gihugu gifite politiki idakomeye cyangwa gifite ubukene bukabije, ibyago byo kubona intambara cyangwa guhohoterwa byiyongera cyane. Ingaruka mbi ku bidukikije. Ubutunzi zahabu izana ntibuhwanye n'ingaruka isiga. Ubucukuzi bwa zahabu bukeneye amazi menshi, imashini zikomeye n'imiti y'ubumara nka mercure na cyanide kugira ngo bavane zahabu mu mabuye. Ibi byose bihumanya ubutaka n'amazi, bikica amafi n'ibinyabuzima bito mu migezi, ndetse bigatuma ubuzima bw'abantu bukomereka kubera amazi yanduye. Mu gace kamwe muri Amazone, ubucukuzi butemewe bwa zahabu bwishe amashyamba angana n'ubuso bwa Paris, bigatera isuri n'ihindagurika ry'ikirere. Icyo zahabu itwigisha, iyo urebye amateka yayo yose, bigaragara ko zahabu atari gusa ikintu cyiza cyo kwambara cyangwa ishusho y'ubutunzi. Zahabu iracyafitanye isano n'ubukungu bw'isi, ariko amateka yayo mabi atwibutsa ko buri gace gato ka zahabu gafite amarira y'abantu bayitanzeho ubuzima. Niba wifuza kumenya ukuntu zahabu yakomeje guteza ibibazo, intambara n'ingaruka ku bidukikije n'abantu kugeza ubu, kanda subscribe kandi utange comment yawe hano hasi. Tuzakomeza kukwereka ibanga z'inyigisho zidahwema mu mateka ya zahabu n'ibindi bintu byinshi nyuma y'ubutunzi bw'isi. Yari Joe Entertainment, turabashimiye.